91 yapfuye. Yapfiriye hehe? Arashinjwa ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kwitegura. Uyu mugabo azwiho byinshi. Reka turebe bakunze basoma Rwanda TV, tugiye kuvuga amavu n'amavuko y'uyu mugabo, tuvuga uko yafashwe, ese yaba yaraburanishijwe koko? Bakunze basoma Rwanda TV, banze rero ko wakoze subscribe, ntabwo ukwiye gucika iki cyegeranyo ngiye kugukorera. Felicien Kabuga cyangwa se Felicien, uyu mugabo arererwa ibyaha byinshi cyane ko ibyinshi mu byo aregwa ari ibyaha bya jenoside. Uyu mugabo yapfiriye mu gihugu cya Irahi, aha ni mu Buholandi, ku myaka ye 91. Felicien Kabuga ararerwa ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Yapfiriye Irahi mu Buholandi nk'uko nabivuze haruguru rwose. Yapfuye ku wa gatandatu ndetse apfa ku myaka 91. Birumvikana neza ko umuntu w'imyaka 91 aba yaravutse mu mwaka w'1933, cyane ko yapfiriye mu bitaro by'urugereko. Ibi ni ibitaro bikomeye cyane. Ikindi kandi urubanza rwe rwasigaye, uru rubanza yakabaye kuba aruburanishwa rwose kubera ko ntabwo yigeze aburana na mba. Ngira ngo murabizi neza ko igihe kinini uyu mugabo yajyaga kuburana yatangaga impamvu y'uko arwaye. Itangazo rivuga ko muganga wa gereza y'urukiko yahise abimenyeshwa kubera ko niwe wamwitagaho, kandi ko abategetsi bo mu Buholandi batangiye ibisanzwe bikorwa hamwe n'amaperereza kugira ngo bamenye icyishe uyu mugabo. Bivuze ngo iperereza ryatangiye kubera ko ntabwo haramenyekana icyamwishe, gusa birumvikana ko zaba ari izabukuru kubera ko imyaka 91 birashoboka ko wapfa. Yisunze amategeko uyu mugabo agenga urukiko n'amategeko agenga ifungwa cyangwa se imfungwa, perezida w'urwo rukiko Umunyagati Santana yategetse ko hakorwa iperereza ryuzuye ku buryo Kabuga yaba yapfuyemo, ndetse ashinga umucamanza w'umuholandi Alphonse Olivier gukora iryo perereza. Birumvikana ko rwose Kabuga hagiye gukorwa iperereza ry'uburyo yaba yapfuyemo. Kabuga yaregwaga ibyaha bya jenoside, umugambi ndetse no gukora jenoside, gushishikariza gukora jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu birimo itoteza, kurimbura ndetse n'ubwicanyi. Muri jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994, imbere y'urukiko Kabuga ibyaha byose aregwa yabyise ibinyoma kubera ko nta cyaha na kimwe yigeze yemera. Urwandiko rwo kumuta muri yombi rwasohowe n'urwari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Byari ku itariki 29 Mata cyangwa se 29 mu kwezi kwa kane mwaka w'2013. Nibwo yaje gutabwa muri yombi mu Bufaransa ku itariki nk'ingi rwose ya 16 Gicurasi mwaka w'2020. Bivuze ngo umunsi yashyizwe muri gereza cyangwa se yatawe muri yombi ni nawo munsi rwose yapfiriyeho, kubera ko yapfuye ku itariki 16 Gicurasi mwaka w'2026. Bivuze ngo uyu mugabo yari amaze imyaka 6 muri gereza. Nk'uko yoherezwa mu rugereko. Yuvuze urugereko birumvikana rwose ry'Irahi, akangaka ni mu gace bita De Haguya. Ku itariki ya 26 Ukwakira cyangwa se ku itariki 26 z'ukwa 10 mwaka w'2020, urubanza rwe rwatangiye ku itariki ya 29 Nzeri, nimvuga Nzeri wumve mu kwa 9 mwaka w'2022. Nanone ku itariki ya 8 z'ukwa 10 mwaka w'2023, nyuma y'icyemezo cy'urugereko rw'ubujirire cyo ku itariki ya 7 Kanama cyangwa se ku itariki ya 7 z'ukwa 8 mwaka w'2023, urugereko rw'iburanisha rwasohoye icyemezo cyo guhagarika iburanisha kugeza igihe kitazwi, kuko byafatwaga ko amagara ya Kabuga atameze neza. Ngira ngo nayivuze rwose haruguru ku buryo yaburanishwa. Bivuze ngo uyu mugabo ntabwo yigeze aburana n'umunsi n'umwe, ahubwo iteka yakundaga kuvuga ko arwaye, ko atameze neza, ndetse urukiko cyangwa se urugereko rutegeka ko aguma muri gereza y'urukiko kugeza ikibazo kirekurwa ry'amategeko cye gikemutse. Kabuga kandi apfuye yari ategereje irekurwa
by'agateganyo ngo ajyanwe mu gihugu cyari kuba gifite ubushake bwo kumwakira ku butaka bwacyo. Reka turebe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu n'ejo bundi rwose urukiko rwagenzuye ko Bwana Kabuga adashobora gukora urugendo rwo kujyanwa mu Rwanda kubera amagara ye atameze neza rwose, amagara ye yari make rwose. Kandi urukiko rwavuze ko koherezwa mu Rwanda kwe byateza ibyago bigaragara kandi ko bikomeye ku buzima bwe, ndetse ko gutegeka ko arekurirwa mu Rwanda binyujijwe cyangwa se binyuranyije n'inshingano y'urukiko yo kumwitaho, ndetse nibura igihe nta kubyemera cyangwa se we atabyemera rwose. Bivuze ngo Kabuga ntabwo yashakaga ko yazanwa mu Rwanda. Abashinjacyaha kandi hamwe na leta y'u Rwanda bari bakomeje gusaba ko Kabuga yakoherezwa mu Rwanda nk'igihugu avukamo kandi cyonyine kugeza ubu cyari cyaremeye kumwakira nyuma y'uko urukiko rutegetse ko arekurwa by'agateganyo kuko amagara ye atari ameze neza. Umuryango kandi wa Kabuga hamwe n'abunganizi be bose bari bakomeje kuvuga ko kumwohereza mu Rwanda byari kuba ari uguhonyora uburenganzira bwe, ndetse ko byari biteje inkeke ku mutekano we. Reka turebe rero iby'ibanze wamenya ku rubanza rwa Kabuga. Buriya inyandiko y'urukiko igaragaza ko yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatanu. Bivuze ko ubu ngubu uyu mugabo w'imyaka 91 wabashije kuba yakwitaba Imana cyangwa se kuba yava mu mubiri, avukira mu cyari komini Mukarange mu cyahoze ari Perefegitura ya Byumba. Ngira ngo rwose abantu b'Imukarange murumva ko Kabuga ari uwaho ngaho iwanyu. Ubu kandi akaba ari mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Ikindi ugomba kumenya kandi kuri uyu mugabo, yafashwe ku itariki 16 Gicurasi cyangwa se 16 z'ukwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2020 mu nyubako y'icumbi cyangwa se mu nyubako y'igorofa ya Inesiresiyo Sayiniye hafi ya Paris mu Bufaransa. Kandi ikindi ugomba kumenya, uyu mugabo yari yashize imyaka irenga 20 ashakishwa n'ubutabera mpuzamahanga. Aregwa kandi kugira uruhare rukomeye cyane muri jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Urubanza rwe kandi mu mizi rwatangiye muri Nzeri mu kwezi kwa 9 mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ikindi ugomba kumenya kandi, imbere y'urukiko Kabuga ibyaha aregwa byose yabyise ibinyoma, bivuze ngo ntabwo abyemera. Muri Werurwe ubwo ngubwo ni mu kwa gatatu mwaka w'ibihumbi 2023, inzobere zatumijwe n'urukiko zanzuye ko ubuzima bwe butameze neza, urukiko ruba ruhagaritse urubanza rwe. Ikindi ugomba kumenya kandi, muri Kamena cyangwa se mu kwa gatandatu mwaka w'ibihumbi 2023, urukiko rwanzuye ko Kabuga adashobora gukomeza kuburanishwa kubera ko amagara ye atameze neza. Imbere y'urukiko kandi ikindi ugomba kumenya, buriya mbere y'icyo gihe urukiko rwateganyaga ko urubanza rwe rwari kuzarangira mu mwaka w'ibihumbi 2024 muri Nzeri cyangwa se mu kwa 9, mbere no mu gihe cya jenoside.